Kumamagi Kwadi Sawa Toram Oriba, Ningol Sakomuna Lapada, Ethno Heritage Council, Hericona, Epapausel, Pirakli. Hericon, Assistant General Secretary, T.S. Nandona, Masin Mopa, Aniki Hena, Nungsinaba, Harau Tayamba, Namit Ningol Sakobagi Namita, Kanagomuluf Amazon, Organization Amatana, Banamasong, Zenes Strike Towigano, Ningol Sing Mamaning Makatamna, Harau Tayamba Pangjabanamit Ama, ONB Haina Apil Taurakli. Iram Damgi Wiba, Yamna Tang Tuba, Kumai Harau, Asida. Kanagumba look up Katana, Ban blockade, Amadi, Hishagi, with a top of the Witan of a soup here when you make Gaitigi and Namia, Luxury, when an Asigumba, Pudung Sato Maya Machina, Equigi, among the Matunda, Tolo Pataragadi, I put a Madugi, Asumba, Kunumai, Togo, Asigi, Wahan Top later, Rahina Quihikuna, when a gun, Taja to the Jane, Kanagumba, look Amatana, Asigi the Mok. Yung biduna ban blockade amati atete phataban maitaba thoto thon bina nisingja Maoist Communist Party Manipurna Banbo Pressa Tactics Oina Sidnarakani Haina Lup Asake Secretary Publicity and Propaganda Nonglel Maitaina Cherol Thadorkli Nonglel Maitagi Cherol Aduda Maoistna Bantoba Pamdi Adubo Uran Basing Warak Nabamasung Makoibo Mia Mamangda Kongo in Nabamasung Warak Watim Nanaba Tangai Fadana Bangi Warif Lobane Lubasigi New People's Malaysiana Mapung Farabadi Bangi Mating Niroi Lubasina Horticultural Sangna Lupan Lak Satrit Huran Kibaki Mayukta Zen Strike Kobagi Philip Laukipa Adu Yaitoktuna Tang Tarani Pan Satagani Haina Lautoki Adubu Office Asida Nahonana Sengwat Sagat Pagamasung Masa Sengdok Senabagi Semdok Senabagi Taurang Laurapana Bangi Philip Adu Yaitokle Taniki Manunda Department Asina Mapung Fana Masagi Maralia Zaduna Semdok Sadrabadi Nahonana Amuk Akanmayeng Sangani Hairi Hauzik Pau Makataba Paulak Trinida Sanabagi Pau. Ifalis District Football Association Sinduna Kumalapa Minister Satariba Bevi Sositra Khoraizam Memorial Junior Girls Football Tournament ki winner ESU Wangkaina Oigre Ngasi Sana ki baliki match da ESU Wangkaina NYTHC Okram Suthekpo Panjal Anisina Toigre Aduga Anisaba match da NYVO Kaibina Amaha Androbo Panjal Marisina Toigre ESU Wangkaina point muffin found the winner Adugangam Kibolena NYTHC Okram So Tekna point Taruk Fangduna Ernest Taptagre. District Youth Affairs and Sports Infal is na Sinduna District Level Inter-School Athletics Kit Trial Camp Selection Tees Thasik Taramarigi Ayupung Taramakay Taba Matamda Kumalapa Minister na Pangto Lagani Sahi Taramari Taratari Amasung Taramapangino Pamasama Song Pimasasing on the Pangto Kaduriba Tees Asida Athlete Singna Matam Shana Laknaba DYASO S Nirmaltana Gichirulaman Hairi Pakangma Taekwondo Academy Sanaroi Kangabam Anila Debibo Saliba Sahilis and Tarani Toigi National Style Award for Exceptional Achievement Pinabagina Makalakpada Harau Noiba Fongdorakli Award Asi Tasikatara Marida President of Indiana Rastrapati Babanda Pigani Hairi Manipur Softball Association Sinduna Tasiki Kundagi Kunmanga Faba Kumalampak Sports Complex ta Kuntrarak Suba Junior National Softball Championship Pangto Lagani Puna State Kulumdogi Sandaroi Sanipal Lomna Tasik Tarama Pandagi Championship Asigidam Infala Tunglagani Maramasina Sandaroi Singi in Biduna Ban Block at the Shrine Samba Taubidanaba Kuntra Suba Junior National Softball Championship Organizing Committee Apil Taurakli November Kunmadi Pangtokadoriba Sati Sugar Classic December Amadagi Gawati the Pangtokadaba Eastern India Bodybuilding contains December Maridagi Thailand Pangtokadoriba World Women's Bodybuilding Championship Tasaru Yagadaba Bodybuilder Singi Trial Selection Ngase Wangkai Durga Pujala Pakta Pangtokre Maduda Punna Bodybuilder Tarahumdoi Select Tokre Masigi Manungda World Women Bodybuilding Championship Tasaru Yagadaba K Revita Devi Sukhan Krehaina All Manipur Gymnasium Welfare Association Sierra Mana Hairi Hauzik Makataba Ahenba Sanabagi Pau Aikogi Paumi Prem Sarmadagi Lawisi Kuntraga Tarelak Suba Junior National Badminton Championship ki Junior Girls ki winner Andhra Pradesh no Oikre Aduga Junior Boys ki winner na
Air India na oikre. Badminton Association of India gi mieng makhada Manipur Badminton Association na sindana Kumalampak Indoor Stadium da chatharakpa kuntra ga tarelak suba Junior National Badminton Championship ki Junior Girls ki Andhra Pradesh na West Bengal bu set ani amada thoiduna Chapi Chorus Cup lobungong kibani. Team gi event sana kiba match sing adudi West Bengal gi Rituparna Das na Andhra Pradesh ki Mayasna Zebu set 21-15 15-2 da thoiki. Doubles gi match ta Andhra Pradesh ki Mayasna J amadi Manusa gi Jurana West Bengal gi Rituparna amadi Eneria gi Jurabo 21-15 21-11 da thoibungong ki. Doubles ki match ta Andhra Pradesh ki Gritiba amadi Sibani gi Jurana West Bengal gi Ria amadi Monia gi Jurabo set 21-13 21-9 da thoiduna Andhra Pradesh na Chapi Chorus Cup lobungong kibani. Junior Boys ki team gi event ta Air India na Chhattisgarh bu set ani amada thoiduna Narang Cup lobungong kre. Team event sana kiba match sing adudi Air India gi Patul Joshi na Chhattisgarh gi Saresh Jaswal bo set 21-12 11-9 da thoibungong ke. Doubles ki match ta Chhattisgarh gi Saresh Jaswal amadi Sanya Sukla gi Jurana Air India gi Gopi Raju amadi Aditya Joshi gi Jurabo 16-21 21-15 21-14 da maiti pi khibani. Singles ki atopa match amada Air India gi Aditya Joshi na Chhattisgarh gi Sanyum Klabo set 21-14 15 21-15 da maiti pi duna Air India na Narang Cup lobungong kibani. Hayengdi Kumalampak Indoor Stadium da main tournament sing horagani. Championship asigidama ISTV na live telecast tawdori. Hauzik ngasi nomgeba inga sagi pau ngasi ki khwaide ki saki bisang degree Celsius kumapan khwaide inkibana degree Celsius taran thoi das mapan nongsit yawi singwa ingi sang ayukta sada omdra mapan namidang wadamda sada marifu arubada murba pau mon pizari Manipur ki apun bagi saktam kayan na babar sakan silak labadi Manipur de tamti irang thopa madi lanatana atoba laiti haina USM amasung amukon hairi Manipur da tuba matamda private university malingkatuna higher education gi phibam hena fagana bahon ragani haina education minister na phongdo khre amasung masu kayagi mai komai Diwali pangthokle ngasi gi damak tadi ISTV na pizaba pau matang solution jari miyeng tabir ba punama po amukana kharumjari